Sawubona ngibingelele ke uma uthe waba nenhlanhla wabona le video le ubingelelwa uThando umvusi wenyamazane ngikubingelela lapha na ke kwi Daily T News namhlanje ke siphethe udaba olithinta uBig Zulu noDumi Mkokstad bake babonakala ezigudleni zokuxhumana izolo benokuhilizisana lapha kumabona kude SABC 1 noma SABC Sports. Lokho kuza ngumva ukuthi ke uDumi Mkokstad akathandanga okwenzekile ngalesikhathi bedlala neGqom. Lemidlalo ke beyimidlalo yabosaziwayo ebibanjele eTsakani Stadium ethembisa egoli ebeyimbandakanya iqembu legospel, iqembu leGqom, iqembu likaMaskandi neqembu lehip hop. Lemidlalo ke isijwayelekile ukuthi bekhona unyaka nonyaka. So ke indaba ukuthi uDumi Mkokstad azangajabuli nje iza ngokuthi igospel ibadle ngo-2-1 ibashaya abaguqisa nje ngo-2-1. uDumi Mkokstad wabese eclaima ukuthi ke iGqom ibarobhile ngoba ayizange ilandele imithetho obeyibekiwe nokumthetho awugcizelela kakhulu umthetho eminye imithetho ugcizela imithetho ukuthi ke iGqom bekumele ifake intombazane okungenani imizuzu ewu10 iGqom ayikwenzanga lokho ke esikemini sabo sho ukuthi bekumele babophele owesifazane okungenani imizuzu ewu10 noma 10 minutes of which iGqom ayikwenzanga lokho bafaka owesifazane sekusele u4 minutes. Ichazile ke neGqom ukuthi ke izamile ukufaka owesifazane kodwa bengabhalwanga bengekho uhluli labadlali abazodlalela iGqom so yagcina ngakwazi that is why igcina seyiphazamiseka iseyifaka wesifazane egcinini. Kodwa ke lapha kubonakala noBig Zulu ke esephakanyelwa umoya lapha na ke kubonakala sengathi yamcasula indaba ukuthi uDumi Mkokstad ushaya phansi ngonyabo ukuthi akafuni ukuthi umdlalo uqhubeke noma ama games aqhubeke. Obesengenelela kuBig Zulu kwabonakala ephakanyelwa umoya ke wakhipha namagama ebiza uDumi Mkokstad ngumfana ke uDumi Mkokstad ubemile ke eshaya phansi ngonyawo ethi gede akho final la izodlalwa ngoba barojiwe akulandelwanga imgomo efanele efuna ukuthi iGqom idisqualifywe ke. Namhlanje ke sibazwile ke bekhuluma uKhosini FM bechaza ama side wabo we story but ngaphambi kusibalalele ngiyacela ukuthi uciphaze ke usubscribe usupport le channel le entsha ukuze nayo izokhula indlondlo bale ikhule nje ibe inkulu kakhulu. iDaily T News iqhubeke nokulethela izindaba ezihlabahlosile ngaso sonke isikhathi. Sikhona mfethu hey. Sindlile izolo. Utshathu uyazi ukuthi ngihlekani. Utshathu sisuke siqale naye uhambo waphelele endleleni ngezwe naye sengisayi ngibayeke mfethu. Cha uyazi mina bese ngibuka mfethu sengibuka inkumbi zabantu lezi engaka ngibuka yonke ihlelo lezi ezihleliwe ngithi ayi akusale sekuyekwa madoda kubonakala emva komcimbi ukuthi ihlawuli ngathini okungcono. Hayi yabona nje futhi ngiyibonile nami lo in fact kade ulungelo uandile sine meeting naye uyichazile belanto yabo ngazwelana futhi naye kwasho ukuthi manje sekukhona inkulumo eziphumayo lapha ya meeting izona ezingenze ngafasa kakhulu ikhanda ngathi yabo vele sinento ukuthi vele igospel sometimes inokubukelwa phansi yabo mase kuphuma inkulumo ukuthi avele mina bengamele ngani la hayi ngeke singoyifasa kakhulu ke manje. Amagama acasulile ilawo wena. No abafuthi bengasakhulumi kahle from after nje igame nje bengasakhulumi kahle ngathi ngeke I think sekhona nokundermine manje ngathi ngivele ngiyifase ngempela manje. Sure. Hey madoda. Uzizwa unjani emoyeni? No, so ngiyafuni right man, bengi-right futhi nayizolo. Mina ebholeni angithatha izinto personal. I think lapha besiyodlala and into engiyithanda kakhulu ukuthi ke uBig Zulu bese sikhulumile naye waxolisa umuntu amuzwa mfethu mayikhuluma into elishoyo nomuntu osho ngoba ekubhuqa. Ubese xolisile sazwana futhi nami ngasho ngathi mfethu vela kuyona into ebengiyithathele enhlizweni. Into engiyifisa kakhulu nebengifisa ukuyixolisela mhlambe kubantu ile ukuthi mhlambe umdlalo ugcina ungavelanga ku TV nakuma sponsors affectile yilogo ngoba phela abantu bebefaka imali zabo lapho befuna ukubona umdlalo omuhle but ugcina ngezekanga ngaleyo ndlela but ke again
you cannot abantu ngawukwazi selbeyond ufika ubeka ama rules wena uthi akudlale ngala rules bese wena yeah mhlambe wadudu umsakhuluma ngayo imithetho lebekiwe ye tournament ni happy nijabule ngale yamthetho leya ibekiwe nje yonke ngoba mina ngifuna ukusho njengo Tjatha odlala iqenjini lo Maskandi kule tournament ukuthi cha imithetho yakho na angijabule neze ngayo mina ngoba kwakhona kwaseqaleni ukuthi iyasheka kanjani anginalo ulwazi ngayibona nami isikhontayi na imithetho elandelayo kodwa ngana kushaya amakhalta le mithetho ngiyeqala imithetho kanje nansi ke sixakile ke izolo yasixaka kubuka lonke izwe le yamthetho mina ngoba nginayo yazi inkinga nale yamthetho and ngiyacabanga ukuthi bona bayayifaka njengoba siloko siqhubeka as i-tournament lokho ikhula bayafaka uma bebheka ukuthi okay sekunenkinga entsha evelile mhlambe sidila nayo kanjani ngolesihlanu nje bekwenziwa umthetho omusha yabo ngoba futhi sibona ukuthi kunenkinga evelayo ye team yeGqom ngoba sekubeka umthetho omusha ngase mina ngiya ku DJ Vu ngoba ngibona ukuthi iGqom lizoshayeka kulomthetho lo and ngine message enginayo i-screen grab enginaso la phone yami because bengifuna ukuthi kube i-proof ngaya ku DJ Vu ngathi mfowethu yabona ukuthi lo mthetho omusha lo uzonimisa kabi mina ngicela ukuthi before i-game sihlanganeni sivumelaneni ukuthi kunama player wenu awu11 ekumele ama professional players engamela adlale at least nifake noma bawu4 kulabantu abawu11 ngasaliseni bafaka bonke yabo ngaya nakumakoya ngana kubabu Sithole ngaya nakukhuzana ngabasendela the same thing but uma sesifike emidlalweni before i-game usethi DJ Vu wayefethu yesitshelwe wena ukuthi akwenzeke kanjani okay yabo so yeah so ila decide khona ukuthi okay asiyeke because ebekhona ama professional player ngobe esiwabekile ngoba sithi sisolo ukuthi bazoza nama professional players njengoba babenzile last year so seza nama player u2 sathi sizowafaka uma ukuthi bayawafaka la yabo so le ama players bengayona issue ebenkulu ile yomuntu osifazane abangamfakanga sekusele minutes nokwephula umthetho obekiwe lokho suphula umthetho lo so uma uchecka nje body language yami makuphela igame bengenankinga bengi-right ngisho wena nosidliwe ngihlekele but mase ngifika bathi coach abafakanga umuntu osifazane hayi kwaqala ke nami ngahamba ngayo committee kwaba khona i-ruling bafowethu nayi into ebalekile kube khona i-ruling ephuma committee ethi iGqom has been disqualified based on ama rules batshelwa futhi lokho SABC came to us yazothatha team sheet sesiyibhalile we ready ukuthi sambe siyodlala then iGqom langene grounding lathi ngeke baze badlale wait iGqom langene grounding lathi obaba ngeke beze badlale bona ithina singesize sidlale so hip hop yathi hip hop yona ngeke izidlale negospel ngoba igospel idliwe hip hop ibingangeni ndawo lapho self but because abafowethu bayazwana and futhi ngokubona kwami sebexoxile eceleni bavumelana ukuthi uma kungena igospel thina si hip hop ngesize singene ake sibuze ngoba ukhona uBig Zulu oqhamuka kuyona ehip hop Big Zulu hello sawubona siyaphila unjani wena isikhona mfowethu Dumo uyaphila ngiyaphila my brother kunjani hayi kuhle man Big Zulu nangu uDumo ebeke ngathi mhlambe ni supportile iGqom ngikhathi beze bethi ngeke engathi nibe ne caucus thizeni kanye nayo ilokhuzana iTeam Gqom ngabe kuyiqinisa engakanani lokho no akuna caucus ebekhona sithi ngicabanga ukuthi into eyenzeke lapha yana kube nephutha lemthetho errong ebeyibhaliwe ekuwukuthi ngisho ku professional ebholeni ayikho imithetho efana naleyana uyabo so thina lento esiyenzayo ukheavy fund nje ezama artists ngicabanga ukuthi umfowethu uDumi noma ngithi igospel bekumele if
kunezinto ebebebona zi-wrong kwiGqom bamise uMeshi from uqale because yonke lento abakhuluma ngayo into njengoba abanye abantu beGqom eceleni ngaphandle kwetafula kwemanagement bavumelana bodwa uyanasela kuba kuhlungu ukuthi mhlawumbe kwezinye inqumo uDumi nomfoli gospel beyithatha because bebetshela ukuthi bazowina uyabona mangabe sekufika to the point ukuthi ke manje siyakhala iGqom liyawina sebeyaqala ke manje sek-involve thina ke manje tafula sekuphuma nama-rules okokuqala nje mina bengikhona leyanto iqala ngumuntu owayisungula so now mase kuphuma ama-rules afana nalawa kwamina angiwazi lawo ma-rules lawo so ukutholamela umoya kimi kuDumi bekuwukuthi yonke iminyaka siyidlala le tournament le kunokuba namaphutha anokuvela njengabo last year mabewina aba khona amaphutha amaningi sicomplaina ngamaplayer uDuma edlala ngawo ukuthi akumele adlale kodwa ama-complain sawabeka emumva ngoba leyanto siyenzela abantu nanokuthi ngeke silwe noDumi sithi abawinanga bewinile emidlalweni whatever complaint thina esinayo ezi-hip hop kumele siyifakele emumva sazi ukuthi amaphutha azoba khona ngoba i-tournament leyanto yinto esisayiqala and into yokhemifani amaphutha azoba khona manje umfowethu ukuthi yena usuke mhlambe wayithatha ngendlela ayithathe ngayo wavele wamisa nje yonke into ukuthi idlalela ayisekho into eqhubekayo la kuzoma yonke into kwaze kuba kuhlungu kimi sekutheni ngithi mina kwabo bonke labantu abangaka bala estadium abakhokha imali zabo bezobuka bayibonile igame idlale yaze yaphela babonile ukuthi iGqom ulwinile babonile ukuthi iPop iwinile kumele kiwe final mangabe kuyikuba iGqom kunemithetho eliyiphulile bekumele thina emumva sikhuluma ukuthi sizolishaya kanjani iGqom sizolihlawulisa kanjani ngephutha abalenze egroundini phakathi so that abantu abathole into abayizele uyabona umfowethu ke kodwa nami ngithese ngicabanga ngabona ukuthi somehow kwayena uDumi ngeke umblame because ukhuluma ngemithetho kodwa kube kuhlungu phela kimi ukuthi hawu mfowethu kodwa lento siyayiqala siwona ama-professional player siyevela ifani ngayo kungani usuphethe ngesandla sensimbi kanjena manje ekumeni ngabe siyayikhuluma nje siyixoxe iGqom ihlawule ngize ngathi ke mina Selby ngicela ukuthi ngoba kuba nemali ewinwayo lapha yana ngathi for i-hip hop ngicela yonke leyo mali 400,000 mangabe siwina inhlawulo yethu ukuthi bayithathe yonke leyo mali leyo bathi abantu abazobuka abayithole lento abayizele because abanandaba nemali balapha nje for ukuzosupport ama-artist ngathi wonke 400,000 ungathathwa for ifine ye-hip hop ukuthi ithathwe yonke leyo mali yodonate mhlawumbe ikole thizeni ngayo sidlale thina and have fun siwine mangabe siyawina ngize ngacela into efana naleyo yabo kodwa kwawukuthi ke wonke umuntu mhlawumbe besefisa ukuthi izinto zenzeke ngendlela yakhe kwahluthuka imoya yakhe kwagcina mhlawumbe sekukhulumeka kabi nakuye umfowethu uDumi kodwa ke ngibese ngixolisa ke phela ngoba bona iphutha libe khona kanti masise groundini kuyenzeka nemoya iphakame sigcina sikhulumisana kabi kodwa into ebalulekile kusuke kungeyona inhloso ukuthi maniphumela ngaphandle makube nephutha nikhuluma ukuthi mfowethu cha ngibonile lapha ngiye ngakhuluma kabi ngicela uswele uyabona eBigZulu omunye umthetho khona lawo enguzule emnizolo othi noma ngabe niyabona igame iqhubeka ukuthi kunemithetho ophulwayo anikwazi ukuyimisa igame ni complain ngalowo mthetho noma nikhalaze ngalowo mthetho ngoba nina nimisa igame ninga disqualify niginqelwe ngokuthi niphazamisa igame ngenxa yomthetho kuthiwa kudlala uqedwe unompempa shaya impempa bese niyakhala ke
lokho kwenziwe igospel uyabona angithi bhuti omkhulu uyayibona nje into efana naleyo enye into edinga mhlawumbe thina ke ngqo ukuthi ezudumi ezutira ezukhuzana sikhulume thina ngomlomo singayimoshi thina ube yithi sithi bafowethu save lento le sinama sponsors sinani eminye imithetho ibekwa abantu uthola ukuthi umuntu akakaza akhahlele ibhola empilweni yakhe akazi lutho you understand muningi imithetho obhuti omkhulu ekhona lapha yana ebhaliwe engangingekho kwamina hayi ake nibheke lemithetho bafana bakithi hayi ngeke yabo nje bafethu ake niyohlala phansi lemithetho ke niyibuke yonke ngeke madoda ngeke hayi nangu Dume ngoba yazi eminye yale mithetho le ngoba sine group ya WhatsApp yama captain and imithetho uyifike iyenziwe icommittee babese beyiletha kuthina ma captain babuza ukuthi basitshela ukuthi madoda nawo umthetho omusha uma kuukuthi ninenkinga nalomthetho sicela ukuthi by 6 PM namhlanje nifake icomplaint yenu ukuthi anivumelana noma niyavumelana nalo esikushoyo same thing iyenzekile izolo njengoba ngitshela ukuthi kunomthetho o-update on Friday kwafakwa i-status ethi uma kukhona onenkinga naloko sicela ukuthi by 8 AM ekseni before kuqala imidlalo ngoba asifuni umuntu ozomisa imidlalo onenkinga nale mthetho avele asho ukuthi captain asenkinga akekho ngobe ovelile wathi unenkinga nalomthetho hence ke mina senginenkinga we manje uma sekukuthi uBig Zulu engifuna ukuyingena indaba yeBig Zulu ye hip hop nomaskandi because iphakathi kwabo bobabili ikubona bevumelana ukuthi campaign thina sicela ukufine okwabo lokho isivumelana sabo nokudlelwana babo bavumelana ngalokho thina gospel size sifuna ukuzodlala ifinal if thina si decide ukuthi cha bafethu asivumi indawo efana because namutiro zile kumina wathi ongqondo Dume ngcono nisifine bafethu ngathi mina malume because of indlela esekukhulunywe ngayo nami kuma meeting abe khona la angisavumi manje because indlela esekwenzeka ngayo ayisekho right nganqaba ngalelo phuzu all right Dume usumzulu Big Zulu nangu uyaxolisa uyalamkela uxola uyamelela uxolele elivela kuyena Akade ngixolile siswami umfowethu loyo njengoba bese ngichazile ukuthi indlela nje yakhulume ngayo ingitshengisile ukudoda nganami ngafunda futhi okuthile kuyena so uxolo nje lukhona phakathi kwethu ngangokuthi kule weekend eyomhla 27 so besihlanganisa i-team yeGqom neGospel nomaskandi ezodlala ne-hip hop. Yeah madoda. Nice one. Kuhleke bafana bakithi makunjalo siyabonga. Asikufakile kulo team ngobe. Hani ngisaba vela ngithi. Hani ngisaba. Siyabonga kakhulu sinifisela inhlanhla bakwethu bafethu yinhle kakhulu lento eniyenzayo bandla Nkosi yami siyacela nabanye futhi abaxhasi besondele beze ngaphambili beyikhasi iqhubeke nje ikhule ibe le phezulu kube mnandi kumnandi ukubona osaziwayo bekhahlela ibhola bengene belukho hayi kakhulu sel kakhulu guys siyabonga sinithanda ngendlela eyisimangaliso nonke ngokufana